Jo, velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati moj prvi oficijalni auto. Dakle, prvi auto kojeg sam ja kupio sa svojim novcem. Prvi legendarno auto Balkana, jel? Mislim da već većina znate o kojem auto je riječ. Tako da, ja ću vam sad ukratko reći, riječ je o Golfu 2. Vica je za mene ponos. 1.3 benzinskom motoru koji je na malo neki način preuređen da može ići brže, dakle pojačamo neki einšpric i uglavnom svašta nešto je odrađeno na autu. Ja ću vam pokazati auto uskoro, dakle kako izgleda. U super je stanju, osim što mu je malo lim, dakle krov i naprijed haubu malo je led udario, jel? Ali sve u svemu ostalo i nije loše, jel? Tako da sad ću vam pokazati kako izgleda zapravo automobil. Evo sad ekipa, najbolji osjećaj je kad imate benzinca, kad ova desna kazaljka ovako ide gore, skoči. Vum. Vi čujete taj zvuk, a? Ne čuje se, a radi. Ajde izađemo da vidimo zvuk, da čujemo. Ovo da je ekipa, dakle to je taj legendarni Golf 2 kojeg sam kupio u Austriji, jel? Jednostavno auto je pojava je auto. Ja kad dođem pred firmu, ljudi, evo te kao, jel to tvoj Golf, jel ovo, jel ono, znaš, ljudi su znači haos, sviđa im se tako ta neka starija auto. A mi se idemo provozati da vidite kako on. Dakle ekipa, ja sada ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ako niste, ostavite like. Ako jeste, ostavite subscribe. A do sljedećeg klipa ja vam želim lijep pozdrav svima i čao.